weeks these are long weeks. It's around 20. Og der vasker de rent en skolestue eller hvad som helst, og medbringer alt udstyr selv. Og der kommer først og fremmest kvinderne, for de har ingen penge, og de har ingen transportmulighed for at komme ned til sygehuset, som ligger et par timers kørsel herfra. Og det betyder, at dette er et fantastisk tilbud til dagens gamle damer, som har hver sin mobiltelefon, men de kan ikke læse tallene på mobilen. Og det er jo den nye indikation for operation i et uland, det er at kunne bruge sin mobiltelefon. Namaste, I am Ramesh Chandra Bhatta, Outreach Manager of Geta Eye Hospital. Here we are for the eye camps. Every year we conduct more than 60 surgical camps, around 30 surgical eye camps and around 30 screening camps. And first we coordinate with the local organizations like local municipalities, Red Cross and schools. And we announce through the FM radio for the eye camps. So the road was like this. We have got stuck in this jeep. So the jeep couldn't go. So Og så bliver de delt i to grupper, de som trænger operation, og de som ikke trænger operation. Og der kommer en række medhjælpere først, og måler syn på folk, og så ser de, om det i det hele taget er aktuelt, og giver dem et tilbud om operation. Og operation betyder gråstær-operation, for det er den hyppigste årsag til blindhed i denne del af verden. Jawari 69 Leo
त्यो कुर्सी हटाएर पछाडी जाऊ ल आगे चलो आगे बढो सर त्यो ठुलो छ देखिया छ ठुलो देखेको त्यो भन्दा तलको तल पनि देखेको छ हातले यसो हल्लाएर देखाउनु त यो हजुर यो किधर है ऊपर है नीचे है जवारी मेरो मान्छे 70 Small children, they can't tell it is pointing. We need to have a special. More interesting. I am Dr. Suresh Rajpant, Director of Geta Eye Hospital. I am here for the surgical eye camp. This is a small town called Belauri, 40 kilometers away from the Geta Eye Hospital. So we have here 3 days surgical eye camp. So we already finished 2 days. Today is our last day. So in the first day we saw around 750 cases we examined, and out of that we did 90 surgeries. And second day yesterday we saw around more than 700 cases we examined in the OPD, and out of that we did 120 eye surgery, cataract surgeries yesterday. So today is the last day, and we hope today also we will have around 300-400 patients in the OPD, and we will have, I guess, 50 to 60 patients we will have today for the surgeries. So total there will be around 300 surgical surgeries in this eye camp, and we will see around 2,000 patients in the OPD. Yes, from within the bag. And there it is. Han frigør faktisk allerede nu linsen fra. Ja. Ja, der er linsen, som han allerede har trukket ud med en krog, efter at have frigjort den med væske foran og bag, og så skyller han rent. Så fjerner han noget af linsekapslen, sådan så det bare ligger den allertyndeste del af kapslen tilbage, hvor han skal lægge den kunstige linse ind. Så kommer den kunstige linse, som han der skal lægge ind på den naturlige linses plads. Og der lægger han den ind, og så roterer han den lidt op. Ja.
Så fjerner han den holdetråd, som var i den øvre muskel. Og så fjerner han selve øjenspærren, som gør, at øjet holdes åbent. Og der er operationen i grunden færdig. Og det tog 3 minutes 22 seconds. औषधि चुहाउने अनि यो टुप्पामा औँलाले नछुने बिर्को लाउने घाममा नराख्ने केटाकेटीले नभेट्टाउने ठाउँ नराख्ने अनि जुन यहाँबाट दिएको कालो चस्मा छ त्यो लगाइराख्ने 1 महिनासम्म कालो चस्मा लगाइराख्ने These are the patients. So for the post-op examinations, we are removing the pad from their eyes. Now we will check their eyes and we will take their vision. And after taking the vision, we will give them medicines and spectacles and send them back to the home. And they will come after 1 month for again to recheck their eye after 1 month. ल यहाँ 8 चोटि हाल्ने भनेर लेखिदिन्छु है।
Hamar Rotary har altså gennem en årrække sendt et beløb til 1 eller 2 sådanne iCamps, som det hedder. Og det har altså medført, at der er et ganske tætte bånd mellem Hamar Rotary Klub og Geta sygehuset, som nu har resulteret i, at vi har ganske god kontakt, specielt gennem e-mail og også gennem telefon. Så vi kender forholdene vældig godt, og de stoler på os, og vi stoler på dem.